جنابندان نوچهانا رادیو دنگ گلدم با شیرو 10 جوتمه 2025 این لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هجام نوچهان پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه کارایلان رونی باستوی جبو جوانن کرد میناکو هیویه مراد کارایلان تکلداری رونی باستوی جمهور کرپاز گوت سکنا هوال رونی روناک بیری بو ارینی و نرینی جهف جدا دکر شیروه انویجی اوبژکتیف بون لهمبری پرسکریکان به برپسیاری تردگریا دوه همو جیوان اوسابن نها پیوستی هیه جیوانن کرد زو پیش بکون جبر که دموی دخوازه دوه هر کس لگوری تمپوی سروکاتی بنیره به جدیت و مسئولیت تف بگره به دویا گله کرد به جوان چالاک بیرور جیر و ریخستن کری هیه کارای لانگوت هوال رونی بازگور پیشنگکی سردم بو و میناک بو جبوه جی دخوازم که کسایتی آوی یا پیشکتی نشان بدم او که جوانه که کرد خواه گهان دبو آستکه که ده کسایتی خواه لپرسین و گوهرتین آوا کربو اف جبو هر انسانی به تایبتی جبو جوانان گلکی گرینگه جبرویه که هوال رونی به ناو خواه لمال جمهور کرکباز جبو هر جوانان میناکک مزنه او شوبتاره که آلی چیچکانه بدویا گل کرد جی به علی چیچکان به رونی بازان هیه و او دکارن هیویا گل کرد شمبر بکن تکوشین آزادی کردستان بسایا جوانان وساگها و قناخا دیروکی لتواهی جهان جی دوزین آزادی به وی رنگی سرکتن بدست خستنه کارای لان هری داوی گوت ایرو تفگر اما لسر خطا انترناسیونالیزم گلکی پیشکتیه خطا اپویی جی نتنه لکردستان لتواهی جهان و که تفگر آزادی گلان تی بناف کرن اف سرکتن جی بسایا رهوار جوان ین وکه رهوال رونی رهوال چی هاتن بدست خستن سکناوان یا تئوریک و پراتیک میناکه دوی اموان میناک بگرن و شبترین وان بن او ارکامه او همو جوانین کرده جبو روزنامه‌گر راهیمه کاروار جزاحت خواستن دانشینا دوزا روزنامه‌گر راهیمه کار وارده که به ادعای اندامتی رخصن تدار زاندن مطالعات پیشکش کردن و دوزگر دخواست جزای حبسی کرد. راهیمه کار وارو پارزن خود تولی دانشینی بون. دادگاه گوت که ده چارچوبه لیپرسینا هده ده به ادعای اندامتی رخصن ایدانامه هاتی آماده کردن و ایدانامه به دوزا حیر کرن یک دوسیا. دوزگر جی مطالعه خواه پیشکش کرد و خواست راهیمه کاروار به جزا کرن دادگاه دخوازا راکرنا کنترل ادلی رد کرد و جبو پاراستنا لده جی مطالعه دمدا و دانشین تالوخی 13 مجداره کرد ده دانشین دوزا روزنامه وان ریحان حاجی اغلو دکو به ادعای اندامتی رخصنیتی دارزاندن جی بریارا بردوامی کنترل ادلی هاتاین ادیتور روزنامه یeni yaşam ریحان حاجی اغلو ده هفته چلیده تبلی 5 روزنامه وانان هاتبو جزا کرن ریحان حاجی اغلو بشتاری دانشینی نبو لپارزه روی نازمی آیاز آماده بو دادگاه بریاردا کو قدخه درکتنا در و یوالات ریحان حاجی اغلو بدومه دادگاه جبو خودی پرودکسیونا گنل گنجل مدیا ولات اکینجی بریارا آنینا به دار زوره دا و دانشین تالوخی 6 چلیا 2026 کرد. لتامبوه کمپلویا نافنتوی هات شرمزار کرن. لباجار میچورنوس که هرما تومباوه یا روسیای گل جبو شرمزار کنا کمپلویا نافنتوی یا لدجی ریبره پو جوینک لدارخست. افسرو که مجلس گلا باجار موچورنیس که مظلوم سردار تجیبین داخف او ها گد ام کمپلویا نافنتوی یا کدنه جوتمه ده لدجی ریبره پو پیکات بتوندی شرمزار دکن. دیلگرتنا ریبره ما دیلگرتنا همو گلیمه
ریبراپو دشرت و مرجین گران ده حتی ایرو دناوا برخودانه که ده به دسپیکا پیواجوی چاره سری ره کمپلوهات آستک که او تکچو پیوسته هر کس وی که بزانه او وی پیواجوی به پیش و ببه جوین به درشمن بجی سروکاپو و به سروک جیانابه بداوی بو سروک CHP özel بلا اول AKP هلوسته خود دیار بکه Özgün Özel tekildari daxwaza ku komisyon biçe cem rebera puakfi. Özel helvesta serokomare AKP Tayyip Erdoğan'a pevajoya bere yalı dijî pirsgirêka Kurd rexne kir û ev tişgotin. Erdoğan bere kesên ku di mijara pirsgirêka Kurd e wekî wî nedifikirin re digot serok. Xwazî cotmeha sala bihûrî bi dem partiyê re biaxifiya. Lebelê Erdoğan bêyî dijmin nikare siyasetê bike. Özel pirsa tekildarî daxwaza ku şandeyek ji komisyonê biçe serdana rêbera û lê guhdarî bike jî wiha bersiv da. Bila meclis bîne rojevê em ê bibînin. Bila serokê meclisê bîne rojevê AKP û MHP helbesta xwe nîşan bidin. Pişre bên ji min bipirsin. Heta niha min tiştekî wiha ji endamên me yên komisyonê nebîstiye. Rêveberiya xwe ser tevlî şahiya salvegera 63 ya serxwebûna Ugandayê bû. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Rojava bi awayekî fermî biriya nûnerê xwe yê li Bakurê Afrikayê Hikmet İbrahim tevlî şahiya salvegera 63 ya serxwebûna Komara Ugandayê bû. Piştî şahiyê nûnerê Rêveberiya Xweser Hikmet İbrahim bi cîgerê Serokomarê Ugandayê Edward Scandi nûnerê serokomar berpirsên nivîsgeha serokomariyê hejmarek ji berpirsên dîtir re civiya. Her du aliyan rêbazên pêşkestina têkiliyên du alî û hevkariya hevbeş nîxaş kirin. Berxwedan bi serket serriyên diçin Şêx Mexsûd û Eşrefiyê vebûn. Beriya bi demekê çeteyên girêdayî hikûmeta Şamê taxên Helebê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dorpêç kiribûn û riyên ku diçûn her du taxan girtibûn. Piştî hevdîtina dawî ya bi Rêveberiya Rojava û hikûmeta Şamê guhertinên nû hatin dîtin. Nişteciyên herêmê ragadin ku hêzên desthilatariya Şamê vê sibehê du riyên din yên ku girtî bûn vekirin û çûn û hatina peyatî û bi wesaytan destpê kir. Ajansa nûçeyan aniha jî ragand ku hêzên desthilatariya Demkîya Şamê bendên axê ji ser her du riyên ewarît û çaryana şehan rakirin. Ajansê ragand ku ji riyên serekeyên çaryana Leyrmûn, çaryana Candul, Telef, Eşrefiyê û Cizîrê yên diçin Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hatin hîna girtîne. Li Laskiyê xwendekarek hat xetilkirin. Digel berdewama tevleviya ewlehiyê li herêmê dibin kontrola hêzên hikûmeta Sûriyê de li bajarê Laskiyê xwendekarekî ji taxa Meşrû el Selîbe bi destê çekdarê Nenas hat xetilkirin. Hat gotin ku cîwan rakirine xweşxanaya bajêr û ji ber darbeya di serê wî de xwîn pir jê herikîye û jiyana xwe ji dest daye. Li bajarên pereva Sûriyê Homs û Hemayê piştî sûçên nêdîjê xwendekar û dibistanan weke revandina zarokan şêniyan bertek û hêrsa xwe nîşan da. Li bajarên perevê ji ber nebûna ewlehiyê û zêdebûna bûyerên revandin û xetilkirinê girêveke giştî hat ragihandin. Çeteyên desthilatariya Demkîya Şamê êrişî bendava tişrînê kirin. Navenda ragandina Xesedê têkildarê êrişên komên çete de daxuyaniyek bi raya giştî re parve kir. Xesedê di daxuyaniya xwe de wiha dibêje. Di rageşî û bi pêkirineke nû ya Agirbestê de komên çekdariyên girêdayî desthilatariya Demkîya Şamê doh girê Sîrya Tel û derdora bendava tişrînê bi topên giran toparan kirin. Her wiha noxteyên li derdora bajarê Minbiçê kirin armanc û êriş kirin.
قصد دستشان کرد که هزین وان جی برسف دانه چتیان و گوتن اوی بریار گل روژاوا بپارزن و دستوری ندن چتیان که آرامی هرمه خراب کن. لبلچیکای پلان ایریشک به درونان هات تک برن. رایدارین بلچیکی را گاندن که سه جیوان جهادیست پلان دکرن که به درونان ایریشی سیاست مداران بکن هاتن گرتن. لگوری دوزگر فدرال آن فرانسن ده جیوینک چاپمنی ده گوت او کس لباجار آنتورپن ای بلچیکای ده چارچوبای لپرسینا هولدانا کشتنا تروریستی و بشتاربونا چالاکیان کومک تروریست هاتن گرتن. آن فرانسن دیار کرد که لگوری هن نشانه گمانبار دکرن که ایریشک تروریست لدیجی کسایت سیاسی پیک بینن. گلک مدیای دیجیتال ببیر خستن که جناو وان ده سروک وزیر بارت ده واورجی هبو. آن ندازانن که دما کنترول کرنا مالک گمانبار ده لجموی آلا وک تخمنی لسر که هین تمام نبوی هاتی دیتن. لمالا گمانبار اکیدن چاپخانه یک جبو بایاق کرنا پلانا ایریشی هات دیتن. لغزای آگربستا ماینده دست بکر. دو سروک دولت یک بوین امریکای دونالد ترامپ لسر حساب خواهی مدیا دیجیتال داخیانی دا. ترامپ داخیانی خود گوت که شانده این حماس و اسرائیل لسر قوناخا یکمینا پلان غزای الهف کرنه. پشت داخیانی ترامپ حماس جی داخیانی که اول دا. سروک حماسی لغزای خلیل الحیاه و ها گوت. امیرو بداوی بونا شر و دسپیک آگربستا ماینده رادگینن. لحف کرن وکرنا دری سینور رفایی جی دناو خود دهوینه. مجره وبریا ده آیه اوش ناو بینکاران را مسوگری گرتن. قهرمانن برخودان همو پلان دجمن اینجی جیه کرن برچیبون و تولهویه والا درخستن. رایدارین پای بلندین حماسه اوسام همدان تکلداری مجارا چک بردانه داخیانی دا. همدان دیار کرد که و تو فلسطینی چک بردان قبول نکه و ها گود. پیوستی فلسطینیان به چک و برخودانه هیه. بدار نجان و چین بداوی بوندن باش.